Jotich mag Huduma Center kaachiel gi migawo mar thieth e kaunti ma Bungoma ochiwore mar golo remo mar konyo jotuo man kod nok mar remo. Moses Wetaya, motelo ne weche mag remo e migawo mar thieth e kaunti ma Bungoma, wacho ni kaunti no dwaro ofuko remo maromo 1,300 e dwe ka dwe mar konyo jotuo machopo e kar thiedhno. Were otamba bio sitawe. Na leo tumejitokeza ili tuweze kufanya huduma za kutoa damu kwa staff na pia kuhamasisha wananchi ili waweze kuchangia damu, kwa sababu kuchanga damu ni njia moja mwafaka ya kuweza kuokoa maisha. Kutoa damu ni kitu cha maana sana. So why are we donating blood? We are donating blood because of patients who are in need of blood. These are cancerous patients, sickle cell patients, na malaria, especially Western Kenya. Watu wetu wanaathirika sana na malaria. Na watu ambao wamepungua na damu kwa sababu ya malaria wanahitaji damu.